Hakabai de bak kecing persang jong ke sarkar ban penkeriano iki kharmator ki basa atem mulong saka caka jong ke TV hospital kabadan samauba u ameli ke 70 no chilong ba del ba nang rum ulo ong ba ladak sarkar jela kadang peteng banyak sim kerpang iki harijan manra satu seni kadai tangka drama politics habai krem bat kilap thai kubor uba adel ba ulo ong ba ladak sarkar ka sim khia hak bai de bat kani kaman kalade ban penkeria bechwai kitu ki batri kam sarkar saka ying sarkar balasnan kamanta jongki kat bai kitu ki buan song bi ain ka sarkar ka dewan sukandang bait namar bakam de kapop bale sisa ya kahok ban ngasngo ban ong tang ni ko government ada kamin serious business kadai ban shift bit ningkong do ya kini ki government employee ki bodon haki department of fair ki bon haki department of fair shift them to the respective government quarters da kimdon tumu kin mat bakli kabar part ki illegal ki besong tu bomdon ki kor islaban proof ki monobla ibor ki ben song shube be ki kamde ka pop abang ile ka hok na ka banta ka japan ko ne ka ri ki jongi kadai ka hok ka jongi baki we ki japan ri ban borom ngi kata ka jing sukandan tinringa kum lokal mali nganum map iru nganum klet iru wada lajan election anda dilasai ka thabot ru ngan yai pensawa pe badai mata kadau kim nut ban thep ru ngapo ka HLC high level committee nomor 3 por ngong ta basai apo ka meeting blakot do chief minister brang borom yaki party worker baro ki party political parties baro mongong ba ngat ngamuan hangni nam ta assurances ngamuan hangni nam ta suggestion ngawan hangni nam ta decision nat kadau kim nut ban thep ru ngapo HLC khobli sibun sim na thep menta ngayo banten keti ngamdon keti gani ke government khapsi buji khali lada kimla hi bakin shift ya kitu ki government employee baran hatu jaka kamut bakim don kamon kimdon ka political will lada ki government employee la jong kimla bakin sim action kimla bakin penkongu ya ki sim action ya ki mo ti deres par kitu basa illegal ti su abi kapor sitio RTO sibnai habang yo miko apan kerja kim tere ban corporate te evic yaki pat evic pat itu beri ba sabe an nomor kadi kejing dongkam kamni kejing kwa kamni bengi kwa ban le ben yaki wek jak ban riu em ngim sema le ben ban nga kum lokal mali nganom syair goban ban le ben yaki nong song senong ki bedi po konsumensi jonga yaki bedi hok kidi ban ai ka jaka ka bobyang ka ba nga so ban ai jemut hiru kidi ban shift no ki immediately ai ka ba ki respective government quarters ki government department kidi ban shim ka jiki kli lagi jong ki beriu nomor ketiga di kejing dongkam jong kejing dongkam kejing dawa jong ka surrounding te maka menta congestion ini keno menta government naro ban resolve itu problem ru kimla menta ki wanra sakatu ko bargate menta la south nemtam kanu kadang block sisu tin keno enu menta haban simu jiki klik ko government ti ko mo ngi nakaliang jong ko lokal mali la kadai ka tabut la sai ka siru banum compromise siru kabri ko hok jongki kadi hok jongki beri hok jongi kadi hok jongi minta kai nga syong tan ka wei bakim dan ka political will marketing pelat ke interest nak mantai ka parti la jong nam tai la dia ngasi beta kata ndai namar ngi kham dawa ki bam hok mo ani kham dawa pelat ki bam di bandawa tin rei ka sulong bakati ka jaka kadi ka donut jong ka state ka donut jong sulong ka belak ta pelat ka jingim jingman jinglong jong ki beri man ka si gaya ka yang na duit berit duit bahaya pai ka blok matas ya ni haban mi swa sikenta siteng na yeng shom ngin poi sa jaka bangi ban poi bat ngi poi selam pat man ka singi pat sikenta siteng ar kanta dalam mi pat na ta jaka ka bangi ban mi tekan no ji kata pat bro sistem ngimdon khanya kata economically ka kata ya ka state bro ko we tengah sengo hi kan ni ko we ba government hi da ka pen pau serious ba don jemut sha kadi ban weng syatang ya kitu ki government employee ki ba do ki badai na ki department of fair yang kani kan tanga jeng drama nomor ngi ko ban penkerja yaki ban ai special yaki tagi jaka nri hoi kum ki prabri ngi nokam perkhat ita praman sembri hundai tambah slong ngi nomor sautu ka hok pat ya ada kadi ke jaka jong ki yang tei dei ban ai ban replace pada kawi ke jaka mo ke jaka jong jai penri jaka jong ka hima ke jaka jong i prado prasnam ki giwan ban syom marsaan ni ki ban burom kan maklam jing burom klam jing stu jingmut iwe pat kan don te jing suk nyem kuat adu bahkan don kanu ka violence nginang kuat hiba ka government ka di ban le kloi kat bala wanam da ab ban jan than election nomor ban ya yo credit manur ma bomla ban pediang ti kata boku ban ni tamanga bom pediang ka jaban riu du kanu pediang ngi perdo personal bebun gidon jeng ya beli melam kulo ban ayeng ISM gitu ya kita ndenga oi pitang ni ka wite lada kini perlok harijan nang tai na po ka area ka jonga tham yu molong lada kadi ka jaka ka jongki dong kam ru ban ai da ka wei pat ka jaka ya ki ban replace pat ya ki mo tinrin baka kidi ginong songwai ti hable ko mong songwai kan
Tiga bakong sanduk kadai government kadai ban ada pen pau ban ni semat ipenang ya penbej kini banyara sya banyara pentor banyara sya mau prem kini ditang political drama ban buying time barhabakut kena baka government kala persang tapi kia persya mohon rek bakong sanduk berta kalau baka government kadai ban chief bitangi itu government employee dia ki bawan nak itu respective department let sa no kota joki kan nari kimna bersa ta ki klik dah dia tiga bar gitu basa bean beri ban weng bej makam dia pop bang ilek ka Tiada marta kadau, ya ki pak itu beri ban song bean yang tu, abi kapor kau deh stion artiun nasi benar itu, nak mi pati ler kapor, penuh kami kapor, mau.